ma la ga chang der chai nyor ka dung dit media ga chang wal bangwan ka pai wal karon kin dang rau di jandang rau di diech an mak bangut gok bay nong lar ti la no yen chang ka dung dit media ka tin tuo ka Junub Sudan ka na win mo na dien dung dit media ne ala ri chang ko gwa leng mo gwa ka tuk nor ko yen ne ko dung gor ka nei ti leng nei ka dung dit media mi chiran jo ma la ja online lenga be like ke be share we share ba ko wan ba ko chup ne kon leng tung no na ba ja ja akbar kon nong ne ko dung dit media akbar ko la nong ne tin tan ne ka akbar ke chang tin ngaro ye tuk la ri la news ke tin ji tuo ko Junub Sudan tan ne ka abden ke nin joga kon nang baro ko ti char la ke Junub Sudan tan ne ka analysis ke tin kon tin ji tuo ko Junub Sudan ke tin bi tuo ko kon ne ka ne ka par palis tur no bo ko kui kore ko kui nap ko kui kumani ko kui political story nyin wi no ken ko la lu ne ko gwa leng mo gwa ka ne kon mi ran la ja ka lain ku share je ko ko do wan ba ko le chup en wala ko dung dit media ti kon ba ra jode bi ka la par palis story kam par palis story na me right tin bala par palis story dung SPLM ala party SPLM that we are talking about it today SPLM lin kon e wale ni ko foundation ni ko 1983 that historical narration ni jen ba ra jode mo ko SPLM me ko pon no 1983 ko ngunu ko te to rede ka ngan la pon desto ni ka ta na ra ga na ko Junub Sudan ke ta wal na ko te ne la ra SPLM e dundien banda kul ling ka narration ka historical narration ni SPLM me dunga ke Junub historical explanation ka liberation struggle dung so Sudan te ko contradiction te ne dinang ran ka loide ka interest de ka dorian ka gwalende ka nara me contribute tin lakin bane kulu lenga go ko wori me tu grode shuro to go di wicha historical event ti bai ja o bi o jach ala jin goro adu ko ngaji contribute in term of personalities in term of dur ko dur ndien ko dur jan bakal wudu ngwan mi contribute along the liberation of South Sudan SPLM kwa pa no ka 1983 nangro law a set revolution la set rebellions ke Junub Sudan the reason and in bune kul nongna ya ta ya je e o ba na indicate about historical event here la rede ba no ye origin of the SPLM ke origin of the struggle shura togudi kamano ishomne ga ta ante konan tame ke Junub Sudan so bane to katukde ko ke 1983 take wood mo Sudanese Major General garme chwal Sadiq El Banana Sadiq El Banana jara meja kam barracks they all take on the southern region ko bes ko jub and one of the bigger story menana kai ganarar Major General Sadiq Banana telling a wote ga rodian ka garson te te bor ko pushala ka pe bor wote ga neiti ti gurgo ba kairar te ga jinubin ti wa kwa transfer the same nature of anyanya one me wa kwa transfer from source inanga ga nos fetwo ko te ga mutini mila rode kan 3 garrisons ti kono ya mention bor ko pushale ke pe bor that was 1983 and aron pai one kan akbar roju wotatin chwetatin la rode man be chum na May 16 kan 1983 ka May 16 mo ko la team wala la o jen changa kai kana rar bor chwen Major General ni Sadiq chwede ye de jube chwe order wes tension ko ko da bawtin be ben bor be gu medan ne te ke kerbino kwa nyin bul be ben a friended be be cup bare nyogo jen be waga be bor la pe bor
kana pushale be gu me de tin be kap ke captain de bi rek ma choch gu me te de bi rek ma choch wele me taro be ko apprended. That was the mission Ishwalat came in 1983 Sadiq El Banana. Well, 16 of May 1983 should India con de la de nite te ka bor ala mi saba amin mi kamsa te bor radiant gane te con de la ex fighter lack competence of Banyanya 1 kane ya kurngit kane lugu ba relocate te lugu ba loy kanost te regandro ta kami kamsa kane mi arba so chu kairar me shi kairar chwa kur ywa terken ke gu me yen bo me jaga sadik chwa kur to ywa terken chwa te don me chwa malek ma garrison smith outside of bur mithie ke mila chwa malwala shot dare bor chwa kur ywa tetin in the beginning ke May 16 ke changwal bakel ga pai bie ke 1983 cherbala ne wo kan betan ro ke kan betan bita anyanya 1 te kairar ke 1955 kane te kon te kami saba ami mi kamsa kane mi arba kan te kairar kenyam bor kenda menemo John Garang la Colonel John Garang a senior arm officer ka Sudan Army Shwajak ko wona ne be kenda menemo kan mai ni yodo kel geta da ne chana jak Sadiq El Banana me na jaka bor ke je te jen bor I mean te jen ke jube shwe ben ko wona ne de ka ben refalcate kane de kon te chobon 500,000 soldiers te kon te ka mi kamsa te logo ne bar locate nos goro do lo ga sha jako do lo ke ko ban mutinous ideology mo ma palakan John Garang was in the area. Later one book at that time, like John Garang was a part of that conspiracy. Go to Jago Boden Akairar, Changnam Queben, Madden Bula job board again. Shutaron, Condiria, Wanamo, Maname Chigadi, Maname Chikairar, Kangadi Lagadi, Me Kamsa, Tebuske, a Kerfino Quanyin Bull. So may come in Bor, John Garang, Termalana, Cote, Karia, one of Shuajian, Shuajian Bor, Shuaguru, Bawa border of Ethiopia. Bajia Bor one. Shuajian can walk a corridor down the Wagari, Shuar Mugo of the Gola, Shuajian Bor, Kadob Loga. Shuajian can check the knee. Shuajian can check the Yandang, Kagat Kendaro, Tama Burthin, Tanyard and Chultin, Kawuru Alma Kerdang Malo, Kachigayatem. Nay, don't you hear a kel, historical Canadian John Garang Kel, make higher Medan, can Neda Quento. She was yen yellow galan rober, metod me, Bedung Cherka. Sugar yen bor chua kongor chua dupadiet chua yuai chua wat chua kornyanding from there chua chua nyangor me chua nyangor West Bank of Soba River chu can Land Cruiser animo Land Rover animo chua banya winimi kanyangor kuyir dormi yal way de nyang mede kuyer wulang de ugaj so turbil ma jwalo nang medan ga kore Sudan Nam Post te ka de wulang jwalo nang re garson re bare ga de ne te ka wulang no mo jwala jen ke John Garang me mar kor ga ne ga je ke ngwamo te ga nuore Tichi lan mo go abo ya la de ken long
ken that time ko yo receive kan ka jale jel ka me chi yen wi de nyang chwa na ko yo marol ko border Ethiopia mi te kam Ethiopia kan nater dor yo marol me chi cho marol chu je ka sembol gaitut te ka marol wini chu je ka kodatem ayen kan ne ko ken ne Ramadan chola ke anya second mobile station ta ka marolo wano me chi ge chwa contact me de ken ke Ethiopian authority ka kora chwa helicopter chwa jien ga de baba chwa bana gambele chwa bana itang chwa ben chwa gar bolor ka marol alas chu wa itang kan ka mo te ga dul dul goro ne ni wan ti jien jien tan ke ne ke 1982 chi ge jien ga malakal ka parna riudien wan chu ko ro mat kel ke ji nya wan I mean nya 2 te kon te ka bil pam te ji kaira ne ke 1975 chu ko te kel win me ngo da kel ne kaira ka bor ken karpin ne kaira ken de bireng ma joy ne kaira ka be bor ken ne kaira ka pushale ken gar ne kaira no mo ko no ngode ken wi dem nyon ken ne kon kaira me chi ko wan to mo dene lara working leaders kane te kon te won tongo ta lo kur nyang la do te tin ta paga na mu kai te tin ta uri wala yin thong rang te tin ta nya chiga ngi chuluk te tin ta uru la chwale nya tibling te tin ta uri ai da nga jak te tin ta ji mi do mai te tin kane o ken jal khele ga ta ro ken wan duel ko ro yin kai school ti nyu kra wara uni chugo choba wini mi taga wini mi before me chugo taga mbeze wini mi mani me gara me chiga ben me chi John Garang me ben shwe gara shwe waje wini mi ke June 5 we were talking about between June May between 16 June May 5 June 5 ke June 5 William Nyon kan ne de kon de kwa support ka yot chu kairar me chi kairar chu president mere chu goro wona ne baga mo ka technique bele goro ko wona ne de de mi do de de sen ke ju be long me de woni ngana winimi ko de kan gara di alto lat ke toro de ka wakap chwa ga jak kaneto chu ko wak ka yot man me jikor cha woni ne wilimi man me ji William Nyon cha kairar successfully cha defect cha kairar ka gar sona ba yot cha ne wan cha ganak kan chan kai ga jarar me cha nak chwe goro go bru rabo Ethiopia ta da na ji yen gar dial baro mar gar ken de te ko wudu dung Ethiopia ma me chawa lo ne Ethiopia me chuba wini me jwe jiganat to South Sudanese politician to senior army officers te ji kaira arwal te ta thank ro jis kamne ta thanken ta ga da dien che me de bil pam je ke kodatem ayan je ke sembol gaitut je ke sembol ke Joseph Budo je ke Martin Majer Gai je ke Colonel John Garang da mabiyor wini mi William Chol dang wedatin Francis Ngor Machak wedatin Arokson Arok wedatin Karpino Kwanyin Bul wedatin Selva Kir Mayadi wedatin Captain David Remach wedatin Gabriel Ganjuch wedatin Captain David Bidi Dang wedatin Moses Malek Chol wedatin Gadyewe wedatin Lija Yonkier wedatin kane oken chugo ten wa ma me chi wuje ke William Nyon taro kane di figures te kon de kwa mala chwa Sudan People Liberation Movement ki army chwa po maken ke 1983 kabil farm mamo the root of the movement
ko kwa po munit NSPLM ke SPLA ka ngani kete kwa po man meje ku continues en kor kai narar ku nar group you can so disgruntled soldiers take on shoro mat ke Ethiopia ko kore chu nyimeri you continues ko be policy de medan major talk again Addis Ababa peace agreement ke 1972 you go rebel let ke June 1983 kai narar long you declare and go and you South Sudan you divide into 3 mini region region dang dok tinyin tieni yekul te Bargazal inte ga Upper Nile jenente ke Equatoria menen konen tame as a result Shomal Addis Ababa kana 72 shwedak shwesan nijen kisho banyo ko madaga nijen ka kore chunyimere chujinubin chwaka point chwe Joseph Lago chwe appoint ala second by president chwe rammi te thin wen mi Mokolo's associate la abelelier chwe watch ko abelelier la kwar ndike September 1971 to 1983 munu no teru na warew kwara ka South Sudan badak chwa watch ken 1983 mo ken process at all in Yimeri chwe Joseph Lago chwe no at that time President Yimeri chwe regional government kon assembly ni ke high executive council chwe nyoko meko establish chwe create ka 3 region of Equatoria ka Upper Nile ka Bargazal jetana na yakolat keje chwe 3 governors chwe ka appoint ka Equatoria chwe Joseph James Tumbura chwe appoint bo ala last executive chairperson the chairman ka council of Southern Sudan chwe jago woden governor of Equatoria chwe Daniel Quad Matthew la Quadworth chwe appoint la governor of Upper Nile region chwe Dr. Lauren Wolwol chwe appoint la governor of Bargazal region so kokore chwe neti to kwar la kwar jinubin ti politician ti loko de jinub de dak ta da ne chelele je chwe kayen ko loko dak jinub wala ya te tiende konte chi nyimere ka daga je choga accuse janne to ku corporate ke element of nyanya tu te la jidor te dor chode tin ka kore ne de konde jwa de ten ga zamana mo chama yu boranyang na do boranyang speaker of the regional parliament kana garmala chwala dol achwila lew by president of the high executive council megur Joseph James Tumbura Mazi Ubur minister of education kana guidance ka jan boy speaker of the people regional assembly ka juba kana 1983 the division of South Sudan meda ka je kri jendang dok ka ngator me chigolok chwa ka yen Nyimere bulunu a secret me bear open and Sudan People Liberation Movement la SPLM KSPLA a direct product of Anyanya 2 a kairar ken 1975 ka kubu wajen kabil farm quite established area mucha control Anyanya 2 himura ikon about bill farm kon the first recruit la de medan netu go recruit gaja ka former members of Anyanya 2 muno riudi ndial 99% te tu ga spele ke mi ya pin ka bill farm kanwar
Bulunu the first 3 SPLM ki SPLA battalion Shega Tiger, Shega Crocodile, Shega Bablo. And I talk on the Almedan ka element Obanyanya 2 te kai larka kubu. Mukune laruna ne rudi ndial kanuare. Chwaga mat ka battalion of me arba kada me kamsa. Te lord kanidi ni te kai rudi rar bor kepibor kayot kaposhale kawankai kamayom ko wankai mena la ko alingi story wo chu la chwala ka duel nya kwai chu kairar ka job ko wankai. These are the part of the revolution te ko yo aralat chwala tu gas pele no ko Ethiopia but when we recall it between 1983 and 1985 about 80% of the SPLA combat unit take on the area more Kanwar is in a group. Many of the one and majority of the SPLA combatant Kanwar, many of the one and Tada and the Chibadaganapin, Karunte Kon the Chibaben SPLA, it was a political Mishima rivalry between Dinka Kananwari. Politically, political, selanated the Dinka, they can maintain Ethiopia Medan that we can talk about SPLA, KSPLM today. Young children during the process of forming the SPLA, KSPLM, may you could you a so you heard their name. O can word under the thin dog or young lad in the thin dog. So in the process of forming it, Anyanya leaders, Tabendon quite let your contributed the Gordon Kwangchul. Take a thin one on a Kabil farm, Jakachol, who would have been a dollar, Medwalke, Kataya dan quite spelly, me qua pom gaje. Ka court meeting you ne dia chu ko dol chu ko mat ko chan lo dan mat kon you know bin mana kwor ko kwany kwor ne de kon te jel kel ke anyanya 2 de kara ga 1975 farodian mat cho ba kodatem a former minister of public service and manpower because of the region ka gwada ne kan na kairar me ja malian ta in 1972 ka Addis Ababa. So ko kora ju ne wan ju mat ko ne ba kame in position beta movement Samuel ga chwa ja ko de defense ala de dere bot chu Joseph Udo chwa ja ko ne de head of foreign mission ala foreign affairs dere kan chu Martin Majer chwa ja ko de la head of legal affairs ala ga nun chwa Colonel John Garang chwa ja ko de la chief of his staff chwa William Chol dang chwa ja ko de la is deputy ya arrangement nyam no me gur ke de la ne ke spele bina ko da pointin Garang chwa lok and wode politician either a movement either a lead. That was his position, and yet we don't need politician to lead the movement. Chwa lok do kwa lende mi wala kwa datem wode la kwor Joseph Udo ke Martin Majer ke William Nyon ke Pino Kwanyel ke Arokson ke Princess Ngor ke Self Care chwa Garang wa support ken ke position no ko jangana la ro dong e dundien you can support so chu la group dien chwa urmula chwa ko la tem ma jang dien chwa lo ken yen ga no dor ken gollen Garang you can lo kan garo ko ya kwen chwa mat kel ke Garang bulu no historical college abe jogen wonen me lo ke gare dor la gare jan and historical ben look at struggle later come up Belalier can Joseph Lago Kwadatem was supporter of Joseph Lago and group Ganamo was supporter of Abelalier and that difference is joy root me chigo dor
chwala ken le lar ken ko and they support garang that they don't want just what attempt milu John garang point loge wo de both what attempt kasa well guy simply ke wo lar je kan ta ko different political group guy can quote ke William Choldang they were known ko supporter of Joseph Lago ke da menana ne tagarejo ko kum menana ne take junub ko kormala had the baba kanol garang kan garate konde ci urum dor they were supporter of Abelalier no mo jere tala ne go jo to ka ta yero to yere jo show to manani ne dor tadi aldron man meji to pujarlat ka kor formation of SPLA chu junubin chu ramat chu ko dol despite that cha kwada temi cha kwani ka cha lok wore the moment the lead chu Ethiopian government under leadership of Mengistu Haile Mariam should decide and will be garang be back be garang be support. So that is the next step after May Nagak formation of the SPLA can the leadership de chu Ethiopian government should line up ke John Garang Mengistu take a reason one to go garang support at that time Manyam Dien garang ko em ko objective de the secular system look basic equality for all Sudanese Mulono Sudanese dial be create goro be Sudan be unified bala united Sudan metel independent South Sudan you see that Mengistu Haile Mariam goro je it was a factor minok Mengistu my minok garang Mengistu again garang was a soldier muku Marxism la Marxist ideology ko embraced as a basic principle of his movement ko no kwat kan ga guru no junub Sudan they are independent kasos that Mengistu Haile Mariam cannot accept biji koro lo ne ke wo jana gul yana sheep that work and they support the Japan African Union, that was Organization of African Unity, member state Ken. Which I con support the Ethiopian government that time for independence of South Sudan. No more you are difficulties. African Union, she developed Kamuku encourage secessionists, ne larga ya baga dakpin ka Sudan. Chaga long kami kwa ke convince agade Colonel Mengistu chwe Colonel garang chwe support ka kare wora korea kwen ko be Sudan be unite under one secular system ka be Marxism la Marxist ideology that was Mengistu Haile Mariam ideology be support Edich me take a similar character kana Mengistu Haile Mariam melody and kwa support ke garang Mengistu Haile Mariam wo Mengistu la raja ko na Eritrea kwa support Ethiopia I mean Sudan take a mala Eritrea People Liberation Front EPLF Can Ethiopia People Revolutionary Democratic Front Kamala Shwalu Alep ala Oromo Liberation Front kana dial tone kwa support akume Sudan tikwa Mengistu kwa oppose kan Ethiopia Major SPLA Major Toko began by structuring an operation under the leadership of John Garang ayanya force eda nete ka bilpam chweto ko me jene ngono te kon gore je bobo operate within South Sudan ko che gore be objective teje be pal to retreat ko boro Ethiopia so ben inside South Sudan
Major retreat to South Sudan could operate inside South Sudan. To relationship DNA especially ki especially manan and Colonel John Garang. Karanyanya two movement and cities integrate. Me Rudi and me te chigadot. Kel Kagare, shoot Chilok, Shuke Jen, Chermalane, human operate Casa Sudan inside Yen border, Shualakor. Lincoln Korea to Kamanyanya 1, I mean Kamanyanya 2, can spell from 1983 to 1987. Again beginning then. Kakora to John Garang, she a secure organ. Shua ke lalar ke Ethiopia ko de kwadatem de watch kabom de yen chugarang kanasa walgaj ke William Choldang ke Moses Malekchol ke Gabriel Ganjuj ke Bol Kidio ke Garjewi kana ko ken chugo ben ke tang chugo yen ke bil pam allow sugar bentethin kaitang ke wo cha ga bi yen ku Ethiopia da ne te gorodien ka August 1983 chu koda tem ka gai tut sugar escape kaitang ge ta na ya galat sugar ben ka Sudan sugar ben ka territory Sudan chwalo kan wo da confrontation ka personnel de kon la security personnel de ku garang support kana Ethiopian security medan ne chaon ko de jage bad me Ethiopian security be fail ko baga arrest chwe garang chwe jo bia wona bil pam bia the parts of the SPLA I mean of Anyanya 2 alaram ken de kon de logo baramat ke bia ko yan mai so gwama ka September 1983 Shwa Bill Palm, Job Yuan Majabon, Kel can element of the SPLA area form lead of Witang, Shwa Bill Palm, Shwa element, the Condelanyan Nanya 2 read of Thin, Shwaga Yuan Mike. Your dear Mike, General Con Lalingo, to historical word to Conant of Namania Gata Kungu, Chubara one, Tilaka Boon, the Conte Banava Joerar, Kabil Palm. So, Guamo. Chuela anta dan ne shugari chuben ka South Sudan lagare nyanya tu shukuro la kur nyanya tu kan SPLA chweju talk from 1983 chweju continues from 1987 then ban right ke chang rodien ko from 1987 man 1991 and from 1991 ban 2005 what happened so taro ka purpose story ni organization movement na lat kone ko branaling we wujak bi ngajo who is a right person to go they recognize struggle for the independence of South Sudan. Shukran.